Orofo enti asia ne awurade o aye yie ni tumi wura ye kan se obi bisa papa na hyase firi ani e kire haban abefise bia ye kan keke ye kan keke o na mo tumi di tumi achi na tumi bo tumi to ye kan se ne ye kan nyina ye de nkwato so ye kan tam se ne ye kan ye ntoro dia ani ye sa na ti asase mi se ye ho asem na ne ti sa na oba de bo ne dia ani asase ma aye yie mra nipa mfamu aba nipa mfamu faso na me ka tso se entie nipa no be sei nipa no be ku nipa no be ma wakachi tie odi fa kwasi antwi ani mabushia wa nipa gina mo yenkwala ana muwa ana asabe ho den tu adwuma ba mintimi ya mafu na akachu arafo me kire wawo abaka hwefam ha camera man patcho fam ai hwefam ha abai wo de air flower ofie onyansa dodo wo de air flower wo sara for acho be ma na ko gina so adwuso akuso what's what say oh me too far wontie when I advise you you don't listen you just do things like that and pa me ba wo hunti me ka say top petrol me ka be say wonum do me do ara fo fa me wo bu me du bia na e odo tinam tiatia musa e po asem dodo enkodi kwase bia chi nkotwa ayi wagadere se me kire bibiduro tumi ewum ene nyama ewum wo bia ni ho we me ba fa kwai wo ba fi se me nkire ni nyina da che so bom bia kume na bia so de bom kra mba ko za mi kita bia bibiduro me dare mi wasa duro mi dia wasa me ho awrade ho mabo tie na fa bi wa wo de na tintini se ne yebo ball hu I say Manchester ni Man U do not review another be say Canada na Tottenham Fuachi Manchester Achi we should dey wasa wa wo de be moto ukun boss na sew ba ma no kra ne cotton spam na mu light or Serbia pa enu what say go ana e pa chobere wani na ya karina ya jabi ka we na hwasam kakra yo adofo ujina ha habaya unhuni sei yare esa no very good enye yare ketwa kaka krabi esa yare papa kaka krabi obi a odai hawo odai la zuga dosia eye ding ma pa no e biriki wa awo no yes momodinga na nyewe ibi na mfa mawo na nom na sabi yes na hwe city very good na sintini ni o show I said ye sa aya adwuma papa adwuma de bebre aya adwuma na anya ni nyina ne ye kire yes se wotua na monde a na fe wahu oposo nunuma ana watene kankan thank you nti wo badua ana behu na yare esa nti mu hu odifu a odifu de mbaba sa ana so be fa adura brew sa na o ma wo na okọ na okọ nom na oposo mba ko ne wo nsankene ne dia na kese anya duru dabi ne nya duru ne dabi aya bibiduru ani yari je amanfo ko ya mso ya shira so de dawo da thank you nana fo ba ko ka ho e ma eyi no na se no yari ye nkwan ana na haba no yari sa eno bepe ya fi ye hwese se be ye bosom ba ko bosom abie na so wan ye me dia na nya du because nyame ya shira so de dawo thank you orofo orofo abe na de be ye orofo ajimisam sara ho so ajiwinsam makacho se me show boss say odifo me kame ho a aha ene ye fro no obu adaka na ho so ye be ko ho ye fro ho obu adaka ho na adaka ye adaka na siwo no nyina ya aboba a mutusu ka ho a sunsun mutumi wo ho ho de kodu a me pacho akura de minya senana mama ko anka me ne life na wo frem na me yesu nsum nyuma ho de maw sabe me won time me se me fukar me tuka ba kwantenten ni ami penti a benya bi nsu benya bi nti orofo me ni prophet e kwa pese me bram penifo ana Mr. Penny ana abegina hwe bi egina orofo anya so kan kwa ebiesi so wa brutu so wo hwehwe me dimachi na wo nya achede bi nya me hira no ye okese fa me no ma na egu scream na se fa
na fra odifo ne pa chaw ni wo problem mu me da na nsaka di DHL wo nkwa de on sabeka onyame hira na yo kasi me da so bye bye makao